Ndabaramukije mwebwe mwese mudukurikirana kuri BInfo News, ndabaha n'ikaze muri kino kiganiro cacu caka gatondo k'igenekerezo rya 27 ukwezi kwa gatatu. Tugaruke gato ku bijanye no gushaka kugandagura umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ca Congo Denis Tshisekedi vyagira bibere muri Washington mu matariki arenganye. Abenshi twagize ico tubivuga ko ariko kuri kano kanya leta z'ubumwe za Amerika zoba zigiye gufatira ibihano igihugu c'Rwanda rijya vyagaragaye yuko bagomba kumugandagura mu buryo buboneka, ko ivyo bagiye barisigura bisa nuko bidafashe. Muri kano kanya twovuga yuko leta z'ubumwe za Amerika yandagaje umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Rwanda, nkuko muza kuvyumvira mwa kino kiganiro. Making sure ko wamaze gukora subscribe ndetse na like, ama tubandanye tubana mu biganiro bene ibintu cyane bya geopolitike yo mu karere. Rero sindi umwe kumwe n'wami Gisaka, reka dufashe atubwire mu majambo aramvuye ukungena ibintu vyifashe ndetse no kugomba kugandagura umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ca Congo Denis Tshisekedi. Nkuko bisanzwe igihe ni umucamanza mwiza, ivyo bakora bihishe, abagenda bububa, abahagaze tuba turi kubareba. Ngira ngo umwicanyi wa nyawe nta wundi amaze kugaragara none ahangaha, ari nacyo nje ngo muganizeho muri iki gitondo cya kare. Ndagusabye ariko nyarukira kuri BInfo News ukande subscribe kandi ukore kunzogera, hanyuma kandi usharinga ibiganiro by'uriya mugabo bikomeze bigere kure. Hanyuma rero hano mu Gisaka TV ni mwiseguyeho yuko ndumva iminsi yari igiye kuba ibiri tutabonana cyase tutaganira, utubazo narindimo ariko ndi kubona naba ntushyize ku ruhande. Nyemerera rero twinjire mu nkuru zacu. Niba umaze kureba aho handitse subscribe ukahakora ndetse ukiyandikisha kujya ubona notification zivuye mu Gisaka TV, kanda like ku kiganiro cyacu. Muri iki kiganiro nkuzaniye inkuru, ubundi muri icyo gihe ntari impari nibwo inkuru zakomeje kuba kimomo yuko Madamu Denise Tshisekedi, umugore wa Felix Antoine Tshisekedi, yashatse kugandagurwa cyangwa se neza Imana yakinze akaboko. Aha hantu nicyo tugiye kuganiraho ariko tureba kuri update za none, ntabwo nkuzanye muri histoire. Rero nyemerera tujyane. Ubundi narababwiye yuko intambwe za Dede agenda bazimonitaringa, ariko hariho ngira ngo umuntu ushobora kuba atarabyemera yuko Dede aho ashinze urukweto cyangwa se akandagije ikirenge baba muriho, aho agiye kwerekeza baba bahareba. Ibyo tubivuga gusa kuko nta kinyamakuru ngo ni Jeune Afrique cyangwa Nerifi yabivuze, ushobora kutabyizera, ariko ngiye ndakubwira ni nzajya nza hano ya makuru naguhaye niwemere. Hari ibikorwa biba biri buze kukwemeza none ukavuga uti cyakoze iki kintu noneho ndacyemera. Waba waratakaje icyizere cy'uko inkotanyi zigiye ndetse abanyarwanda tugiye kuba free, nawe icyizere kigahita kigaruka. kubera ikiriro narakubwiye nti intambwe z'aba bantu, Dede iyo yagendaga akica abantu mu gatumba, abantu ntibamenyaga ibibaye. Dede iyo yakataga akagenda akica abatutsi mu Bugesera, ntabwo bamenyaga ibibaye. Yaraza akavuga ngo ne babandi babikoze 94, iyo yagaruka ndabo 94 nabo ntabwo bavugwaho urumva. Hanyuma mbese ibyo yakoraga byose ntabwo abantu bamenyaga ibyo ari byo, ariko ubu ngubu turareba n'abandi barareba. Wakibaza kugira ngo bajye ubundi reba kuri aya mafoto, kuri ariya video, kuri karaka video gato akakomeje kugenda, mpamya ko nawe wakabonye kari gusirikira kabariya bicanyi, kaziriya nkotanyi. Ntabwo nje kukubwira amateka,
wenda ngo ni inkuru imaze umunsi umwe ngo yashaje cyangwa ibiri. Ngewe nkuzaniye amakuru y'umwicanyi kuba ari inkotanyi byo ni ibisanzwe, ni ibintu tuzi, abandi bica ni inkotanyi buri gihe. Ariko se inkotanyi ninde uwo noneho wabikoze ko inkotanyi ari nyinshi? Inkotanyi atari umuntu umwe, ahubwo ari koalisiyo y'abantu. Ni ukuvuga ngo uwo muntu niwe ngira ngo wamaze kubona nashyizeho ku ndangakiganiro. Yewe ubwo nari nshatse kugira ngo nkuzane neza twinjiye mu kiganiro no mu gihe nari mpari, umenye ukuntu ibi bintu bagiye babidevelopa. Abantu b'i Kigali bari kwiragiza ibihuha, yewe bakwije ibihuha koko. Baravuze ngo ni umukozi ngo ushinzwe umutekano ngo w'umuntu ukomeye wo batigeze bavuga. Uwo muntu niwe twakomeje kumonitaringa, tugenda twitegereza, tureba, duhuzahuza utuntu hirya no hino, kugeza ubwo uyu muntu tumuguyeho rero gute. Baratubwiye ngo ni umuntu ukomeye ngo wari urinzwe hariya hantu. Ariko ukibaza, bimwe mvuga ni baba bari kumumonitaringa. Reka ndaje nkomereza aho ngaho, kuko hura muntu ukomeye ariwe turi bite tugeraho neza hano tukamugeraho. Ariko ngarutse kuri iki nkunda kuvuga ni intambwe za Dede ntahazaducikira, tuba tumubona. We icyo yakoze ntagaruka atagendaga ku manywa, yes, cyangwa ngo agende ngo yiteye maje ku buryo anyuraho nk'umuyaga ntihagire umubona. We icyo yakoze ni ugufata abanyarwanda n'abantu bo mu karere akadugira gutya, akadukinga ikintu mu maso. Bamwe bise ishashi, ariko abandi baje kubyitegereza bakacyita ngo ni uruhu rw'inka cyangwa ni urw'imvubu. Ahubwo imvubu urayizi? Imvubu hanyuma ubu ngubu rero tuvuyeho n'abandi rubavuyeho neza ari kugenda ni nka ya nkunguzi y'inkware ishoka agaca akayirura. Niko Dede ari kwitwara muri ibi bihe, kandi nta kundi yakitwara. Barasabwa gukora iyo bwabaga kugira ngo baribe ko baramira iyi ngoma yabo. Reba byonyine kugira ngo ubone kuntu ahatera baba mu monitaringa. Amafoto ya CCTV kamera yaba ariyo wakabaye umbwira ngo none se ngo CCTV kamera ko ziba zisaveringa aho hantu 24/7. Igitangaje ni iki? None se bari buhagere zigahumbya. Ariko noneho aya mafoto, aka kavideo wabonye nawe kare gusirikira. Icyakoze keretse utarakabonye rwose wambwira nkakaguha, ariko siniriwe rwose nshaka kukazana no kuko mpamya ko kari akavideo nawe ukabicanyi nta muntu utarakabonye. Yes, wambwira bakaguha niba utarakabonye. Niba warakabonye sawa, twikomeze mu kiganiro, ariko ntamye ko wakabonye. Hanyuma iriya kari telefone, uriya muntu wavuze ati ngewe ndafotora, uriya muntu we ntabwo ubona yuko icyambere uyu mugambi wateguriwe kwa Dede ari we muntu tugiye guhita tugeraho hano wakoze ibi bintu. Bose byaba ari ibinyamakuru mpuzamahanga, byaba na Dede hano kwa Dede, bose baravugaga bati ni umuntu ukomeye, ari we tugiye kureba hano ku makuru tumaze gucakira mu masaha atambutse. Ngira ngo amaze kuba amasaha 10 nyaguyeho. Ati bamumonitarinze gute? Uwo mugabo yagiye kuki atagiye gukamera ahandi, agakamera bariya abantu, agakamera imodoka, agakamera ziriya nkotanyi bari abicanyi, agakamera ahantu hari ibintu biri strategic. Icyo ni kimwe. Icya kabiri,
iyo video yari amaze gukamera, wumvishe accent ye umva ko ari inyamerika, ukuvuga ngo ni umunyamerika. Ntabwo ugera kuri rwa rwego rwo kuvuga na ziriya accent yari ari kuvuga uruzungu gutyo gusa. Ni ukuvuga ngo ni umunyamerika, nacyo tukemeranyeho. urumva icyo tutamenye ni umwirabura cyangwa ni umuzungu. Icyo cyo uwazavuge ngo ni umuzungu keretse ari we wayikamiye cyangwa yari ari kumwe n'uwayikamiye n'uwayifashe iyo video, ariko icyo tuzi ni uko ari umunyamerika. Hanyuma kuki iyo video yayifashe akamenya ko iyo video ari ingenzi? Icyo ni icya kabiri, ko hari abantu bari buyikenere. Kuki atayoherereje abo kwa Kagame, abo mu Nkotanyi, abo kwa Dede, akamenya ngo arayohereza ku rundi ruhande? Ntimwumva ko ibyo bintu byari byateguwe? Numva ko Dede baba bamumonitaringa umugambi waturutse hano i Kigali, bamureba iyo bipanga babibona, ahubwo kugira ngo babigeze neza neza bamufatire mu cyuho. Ni nko gufata wa mujura ukamurika igitoki akagitema kapisa, yamara gukubita ku bitugu cyangwa ku mutwe, hanyuma ukamujya inyuma n'ipanga, ati tugende ku kagari turakebuka ndagukubita ipanga mu mugongo, mpaka umugejeje ku kagari inzego zikamufata. Nibyo Tshisekedi yakoze. Urumva ukuntu Dede iki kintu ntabwo kibona ko bamumonitarinze. Twiye tuvuga ngo baramubona intambwe ntaho azaducikira, ushobora kujyana ibintu birabo. Uyu mugambi wateguriwe hano kwa hejuru, Dede umugambi yari awuriho gutya. Kubera iki? uyu mudamu we, madamu Dede, abantu bakomeje kugenda bahuza amakuru y'ira plaque ko zaragaragaye, hanyuma ahita haza uriya mwicanyi aza kuyigiraho gutya, kuyibundararaho gakingirize uriya mugabo wari uri gukamera gatayifata. Ariko Dede byari byarangiye, plaque yagaragaye. Iriya modoka n'iriya plaque ni ibikoreshwa mu modoka za Dede. Imodoka za Dede abantu bayifiteho access n'abantu batatu bonyine, ni Dede mwenyewe, ni umugore we, ni umwana we, ntabwo bonyine. Urumva umwana we ntabwo ari we wari uyariye. Abahungu bakomeje kumumonitaringa neza, bari bari kumwitegereza, bitegereje, arakubwira ati na bariya basirikare bari barinze ngo bari bacunze umutekano ngo umuntu ukomeye hariya hantu, koko uwo muntu arakomeye nyine ni madamu Dede. Ariko se niba bari bari mu bikorwa bisanzwe birukankaga bajyahe, umuntu bari barinze yari ari kubirukansa, bari bari kumwirukankaho ngo atabasiga. N'abicanyi nta byo kurinda ngo umuntu ukomeye ngo nicyo cyari kibabesheje hariya. Ni ubwicanyi bwari buri kubagenza, ubu inkuru ibiri kubarwa iba ari yindi. Urumva, hanyuma usigaye n'indi ni Dede aho yari ari turahazi ni hano. Hanyuma undi usigaye ni madamu Dede. Ni ukuvuga ngo neza uyu niwe wari wibereye gutya ku modoka hariya hari mu gikari, ariko noneho mwenyewe Kibamba yari ategereje yuko bakonfirma ati mission it's accomplished. Hanyuma bakavuga ati twende, inkuru igasigara ibara umupfu. Ko byagenze kukabara umupfu, ariko kubw'Imana
ntabwo imigambi yabo yagezweho. Kuvuga ngo madamu yari ari mu modoka yari iri kuri main gate, noneho kuri gate y'inyuma mu gikari niho biriya byabereye, niho bagombaga kugenda gukorera ririya barabaturutse. Urumva, hanyuma bakagenda bagahita zari ziri aho kuri main gate cyangwa se ku mbuga y'imbere, ndeke kuvuga ngo gate, ku mbuga y'imbere. Hanyuma ku mbuga y'inyuma hakaza abo bakagenda, abandi birukanse, abandi birukankaga bajya kuri main gate bakagenda bitira muri izo modoka. Ni abadiplomate, ntibahagarikwa, ntibanakumirwa, nta mupolisi wavuga ngo hagarara, nta muki ntaki, bakagenda mu mutuzo wabo. Ariko ibyo babikoraga amazi si yayandi. Gukomerwa kwa Dede adafite abazungu nibwo mumubona ko akomeye hejuru, gutyo akomeye hejuru gusa, nta kundi gukomera. Nibyo bintu yaturishije abantu hano mu Rwanda, bakajya batekereza ngo ni n'ikimanuka ngo be reka wejye umenya ngo injangwe yuriye uwayurije niba uhambaye. Vuze injangwe ni iki? Ya nyamaswa itazi kurirana gusa. Imbwa yuriye ntukirirwe wibaza ngo imbwa ngo itandukanye n'izindi. Menya ngo uwayurije niwe, hari umuntu wayurije kandi uwo niwe uhambaye, si imbwa ubwayo. Urumva, hanyuma umugabo imigambi iramupfubanye, hanyuma aramenyekanye ko ari umuntu. Ni ukuvuga ngo iyi ni diri ikomeye ubu muri diplomasi nyuma mu gikari. Yewe ubu biri gucicikana. Dede yavugaga ngo iyo aryamye abandi baramuhamagara ngo bo baba babyutse bagatangira kumubuza kujya kuryama nk'abandi. Hanyuma nyuma y'iminsi mike, y'amezi make, akagaruka avuga ati ndetse baranamutera akigera ku buriri. Kuvuga ngo ubu ngubu noneho biri gutya, nareba nabi zirakoranaho, insinga zirasota, wa mugani w'aba bandi. Ni uko nguko umugambi wari wesitaye. Rero ibi dusabwa gutegereza iminsi mike bigaturika, biraturika kabisa. Dede biraza, mva mbabwire iyi ni dosiye iremereye, kandi bamumonitarinze, barinda bamugezaho, bamufatana igitoki ku mutwe gutyo, atari buhakane ngo ntabwo ari njye wakibye kandi kikuriwe. Gusa icyo nibyo tugenda twereka aho kiri. Dede nuko nguko afatiwe mu cyuho, kandi bamuturutse hano i Kigali bamumonitaringa. Ayo makuru se wibwira ko arava kwa Tshisekedi, arava kwa Ndayishimiye, arava kuri leta zunze za Amerika ubwayo. Abantu bose bahagurutse ngo Dede bamutangatange, amere neza, amufatiremo hagati. Nuko nguko bigenze. Ubwo mureke turebe ibigiye gukurikiraho, turakomeza tuyihanga amaso.